Lahorijan Kramsa Model Village Pen Danglok RF Arlu Kedo Arong Antharle et Itik Longle Ahoyalam Ki Klang Bom Hilang. Adoy Ahoy along Lealam Kiaputak KAWJF Pen Perangkiamai Kangi. Agustin Kramsa Pan Aring Kipaso Aputak LYT Pen Ningduk Kachipaklang. Karbi Anglong Live ada pabirta long pen ilisami mirinhan sipi pinia birtang ton pen arjuponikta. Nopak sowak arti chuhum lapen sining leng thokta imihang chirupo salam the sonsi kedamtang arkoni phaing ko rasir keparni EPHLC NGO ASDC Youth Front WKS 11 ronga saratum chipengsi Lahorijan Kramsa Model Village along aron repen don surihini atum longle kachirai kabor I pura ke thali damji aphan adimalong an palidamlo Bonta ke thali damji kali kedamatuma banke kachingda thunang jiansi nangle thuroklo Ate ke thali damji aphan kedamatuma matsi tongdam seramat nang kathurang koklo Karbi asaram theki puason nopak sowak arti choho puasaram the sonsi arti kache endam ji buke dampa me amat heng piaro ke tengdam jipu kache ponano pak kire reder jok atheng piaro mit me prang arti ke chek ong munak amat arti cho endam long lisi atheng piarong pen nang sunang tuklo aprang silang ikta bangso visual video kalam ejan video Visual along ke thek pon long atengke Agustin Kramsa alangli methang jongjung pensi kapaprang la sopi ansi alangli phan areng ke paposi visual along thek pon long lo puthot lang thusina video kalam ejan video Athen Nagaland hoyalong kido kachipusi Kramsa Model Village pucho bonta ladak kido phanpharo amatsi naga tum side Karbi puke edom ta avi lakeni litumle birta ke tokpon ke pachini alam kali lake halada kido atum pen kanin jelam the board ase Kramsa Model Village bili koise Kramsa Model Village bili likise tat Karbi manu etao nai sob naga manu sob sema sob naga totally 100 to 100 hetu na eitu Kramsa Model Village ahok hetu na eitu Kramsa Model Village bili lekha ase et Karbi manu etao nai de baido ami misa koa nai koksun etu Kramsa Model Village etu amar sar Agustin Kramsa gaon khulise sob sema manu totally 100 to 100 sema manu Karbi manu etao nai yar acha acha তো এই কারণে কৈছো আগত ইদু গাঁওতে হাতাই দিয়ক তাৰ পিছত আমি যাম লাগিলে আমি 1960 পাৰ থাকা মানুহ ইয়াত এটো Kramsa Model Village Kramsa Model Village ইয়াতে মানে আগস্টিন সাৰে হেতু কিবা সব নাগা গাঁও সব সেমা আচ্ছা এটাও দুসরা মানুহ নাই তাত नीलितुम के लद्दाख के दामतांग फारो क्रिसिर केब्रा
truck kep aning kan pensi ke wang la pen ladak nang ke do ke pathir bon ta kram sa model village along ke sema tum side aprang halatu ma phan tharle paprang det ha an ke nitum ta dampu naga gaon sob sema আচ্ছা এটাও দুসরা মানুহ নাই তাত এটাও দুসরা মানুহ নাই আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ নামটো কি হয় মোৰ নাম খনেশ্বৰ বসুমতাৰী হয় ওকে আপোনালোকৰ আগতে ক'ত আছিলে আগতে আমি ফৰফাদাৰ পৰা ইয়াতে থাকা 1960 পৰা থাকা ইয়াত আহা 1960 পৰা 1962 তে আমাৰ সেটেলমেন্ট কৰিছে আমাৰ অফিচ বিলাক আহি পেলাই মন্দিৰ বিলাক আহি পেলাই মানে কিবা সেটেলমেন্ট কৰি দিছে সেইকাৰণে এতিয়া সাৰে আমাক সদায় ডিস্টার্ব দি থাকে আমাৰ কাৰণে ডিস্টার্ব থাকে আমাৰ টোটালি আমাৰ কাগজ পত্ৰ আছে ডাক নম্বৰ আছে সব কিছু আছে এটো কাগজটো মানে হেৰি কুটাই মানে হেৰি চাই ল'ব লাগিব নাই বাইদেউ নাম দে বলে 150 ডাক নম্বৰ আছে সাবে আর আমি লাগা আছে 229 আমি লাগা মাইকি লাগা নাম কি আছে 229 কি আছিল আপোনাৰ মাইকি নামটো চাও ললিতা ব্ৰহ্ম আছে চাও চাবলে কাম না কত তাতে যাই কিনে চাবি কিবা দে ন এইটো হসা যদি হয় এইটো দেখাব পাৰে দেখাব পাৰে দেখাই দিয়ক আপোনালোকে লৈছে তো কিমান ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈছে নহয় লুকালুকি এইটো হয় আমাৰ গাঁও এইটো হয় এইখিনিতো আমাৰ গাঁও হয় এইটো অল নাহৰজান হয় এইটো আমাৰ গাঁও আৰু সেইটো এইটো অল নাহৰজানৰ হয় একে আছে এইটো কপি হে একে আছে এইটো অলপমান মাটিটোকে ইমান দিগদাৰ দি থাকে অকণমান মাটিটোকে ইমান সদায় ধুই থাকিছে ইমান ডাঙৰ মাটিটো এৰি দিলে এইটো অলপ আমাৰ কছাৰী ৰাইজে বহি আছে এইটোকে ইমান দিগদাৰ দি আছে আপোনালোকে কেইজন আছে কেই ঘৰ আছে ইয়াতে আমি 60 হাউস আছে সব বড় আছে আগত টু ক'ত পৰা আহিছে আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং লাগা আছে নহয় ইয়াত পৰা আহা আগতে কাৰ্বি আংলং লাগা ইয়াতে 1960 আছে পাৰুখা লাগা আছে পাৰুখা পৰা Lasi Borjan constituency angkang Lahorijan Hawara long Kram Samodal village pen Danglok RF mate reserve forest arlo rongkachukim lasonsi Kram Samodal village pen Danglok aronre pen kido arong anabang ke Karbi Anglong Autonomous Council hin pen ke tharle pon kinang sot Ate metang long le long metang khaya tumsi ndolong nangji bonta alang tum pen kaning je pon ateng ke Kram Samodal village along abang ke Karbi atum kali Pan Paro amatsi naga tumsi kapadu pulote kewang jiarni setami Nagaland ahin pen longle nangkachirai apharsi nang batu bompu anke Karbi Anglong pen Nagaland ahoy long abang ke ahoy lam ki nang klang bompu lasi Karbi Anglong Autonomous Council hin pen an akipra pen tharle pon ep asonte messenger News report Karbi Anglong live Karbi Anglong Women Justice Forum pen arkoini phai thongkebra isiani methang sai hemalong pherangke mai inisi aduya hoy along lelam ke putha lamthe chepaklang dun pherangke amai along Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet bepi pen lamthe kaning jeke Karbi Anglong aduya hoy lam ki kaikita judun e lasonsi nang dokoklo ihinanat lam ki ingsam chetlote ihinanat chengphit lasonsi arnita nang dolo Lason si kedam tang arkoi ni phai inkore sir kebar ni Karbi Anglong pen Nagaland aduya hoy nahor jana long tami lamki klanglo Karbi Anglong ke inglong asotum aphan ke panong pi puwoi phit seta Karbi atum aphan si jesemet ke panong pi binong lasi ili cherai kom ke lapen angtan pen kewang atum aphan ta khang thek thele pute emithang Karbi atum ke doduna thai avidepo inglong aso hejan pupen aning hangaling ke paklem long ajoksi non apor ilitum prekjam akisung kachitong nang dolo Patumi istame long le alam ki border along itu mari long no forest along le pen chenglok han class along le lahai alam ki puthang le dong
long ben thek long ila so long pen itum ki pudun je bang la long long le lam ki ben kai ki stame char ho sai jurun e pleng de adikan ning kan ta ania di da jurun e lada pulo Karbi Anglong mate Karbi Anglong ke hills a district mate Anglong aso Anglong akai Anglong aso panadim busi ke pot ala so Anglong aso adim mate Anglong akai adim ko bang ke tribal atum an ke dolong lo ko permission pidet usame bado usame ni tum pudum dia bang ke la pulo tribal atum phan usame jata ke tum Karbi Anglong mate Karbi akai mate mikir tum hasi tum ana ke thik pi solong ori bangke la sili tum jong si cherai re kumani tribal men banangke do tai tum pek bom ipon bom pulote pugijo ke imi thang mata adi ma bi ji la sikai ta Meghalaya border la pen Nagaland border Assam border bangke iri tum bangke imi thang khai tum ke do ke phialam lo bang khai phan ke do ke ong si ko Kopia pot si piniarni adoya hoelong cerai kom thek thede langdam lepote ilitum emithang amoni datum si kechok chedo adoya hoe along lealong chiri pharo sose cerai po banga khai atuma phan lis pen long le pekpo aphi ke lis ki pi atuma phan lung ta thek thepo kisung chetong nang kok tami nang dolo kedam tang na horjan along alam ki nilitum kachini dona tengke komane tribal men pen long le thi ponjo tribal men pen chirai pi pon det pu pen ke charvo ason sit thek pon lok non ta chilang dam lo pulote itum deposit song one that deposit tum eviction kuri one that deposit thali one that boding lo pulote ilitum langdam mate adu dam lo pulote emi thamuni so ko bachida along le chiri pharo puji chiri suri si puji cherai po akam pipe labang so chiri pharo labang so chiri suri ke lage pipi ke bang so phan alang tum mi li samen pen pipo jojoring hupo mo bang rara tum nang kipu aba mi thang che songon elo pulote tada ba nang ke li ke itum ke ron te danang ko ke sorsa inang ko chilang selet ilong pok abang itum do pok ti lo la si ke dam tang mate atumi dat head adim tala song lo dilutum ka chini tu na teng pulote mi thang adim athaga dim angke lage forest puri re an class along le pusi kipu la si komani tribal men pen long le thi pon jo komani tribal men pen e chirai pi pon den la son si non lang ke thek long pe dalang dong mong achar bu son si thek long la si me thang adim along si ereng ka chipas so long pulote chokchi la si kedam tangani anta kopia pot si ke tharle sai claim pon thek thedet atheke hadak emi thang amuni datum kachi jok ke dokko ka jok si ke tharle sai claim pon thek thedet tik puta ningchi la si na horjan along alam ki aputhak ahok akang sai pinang ji lapen areng ke paso vek abang aphan insai vek nang ji pusi lamthe chapak lang pon news report Karbi Anglong live Kidam tang arkoi ni phai inko resir kebar ni Nagaland border mate aduya hoi Nahorjan along EPHLC NGO ASDC KSA la pen WKSA atum pen border kahumri damahut men angtan pen kewang bodo khay atum Agustin Kram sa aphan karde pen areng hu ke paso pothak Kidam tang arkoi ni phai thongke brai si surini reng ko rapor ni lumbajong youth team pen ningkang samse la pen kapin rem pedopon Labang solam ki ke phonang kok atheke Agustin Kramsa along lealong angtan pen kewang Tiken Brahma pen Michael Boro atum Agustin Kramsa along le kachirai ji aphan kabor ibu pen ajok Kramsa sangho pen lam chitor ko bom apor hut men akecheng kardep aputhaksi sodak pen kapin rem pedolo pusi lumbajong youth team kongchun bang hanse sangho hin pen ningji Athe Agustin Kramsa alangli inut sarhang arling lapen rongasar anparta Karbi Anglong rongasar amai abidi sar lason abang phuaphan areng hu ke pasoke ilitum akhaya phan ilang plot ason lopusi ningje laso banglong ke litum party alama manne itum Karbi inu itum senior citizen mate inu rongasar se itum phan ereng ka paso lapen alangli bangke rongasar jongjong pu chotakali Karbi Anglong rongasar amai mate kara pulong alang bidi sar Nasa lason apandang si elang plot penang si areng hu ke paso plote ilitum
kadho kabe sangkur Karbi ra tumang ke litum ke jokwan pul litum data je thekong le pin lo litum Karbi Anglong le along lata ke jengsi ke je thana ma ling sitame long le alam pen lo alang li phan kar de long popta na ser bang so long le bang ke la ke itum kadho ta mangkunan ne la ke alang li ala ke jungjung along le alang li komento ning kan penikan potren kan ke ba prang sang ke khadona da tu bom la ka do ya li sit litum theklong lo la pe alang li pota dollar long li hola dak bang si lut bane tum long le ka chirai tam bor I hoso ka bor I along dake ne long le ne pota do ajap tukat ka cepak klang damata along ajak ko ma be set la anang deng si dolo no la sira bangso long ke nitum ka do eta pinrem puit lo la pente ka dok ka be aboro phane tum pudam de hodak Diken Bromo la pente Michael Boro alang tum bahani alang tum kido vekta illegal along leong selang tum kido hodak manja di CRF arlo selang tum kido la ang bong sitame akopu Karbi along le alang jungjung along le long talang tum kido bori phala tum bori pon bom la bangso along ne long le pochi pudama talang aleng aku dang so nang lang la si aprangsi la ke kado ta manghunang ne parti lam ta wanang ne la ke tum Karbi aleng ke sar aleng giso la si tum ka do ete tu thul pak pe long tum la Diken Bromo la pente Michael Boro alang tu fatu pinren nai la Lasi Prabjin pen law and order mati raiko masai khia tum pen lapuson ot lang no ang tan pen kiwang abang pho bang phia tuma phan action mati akang sai piserak ningji la pen thu Karbi Anglong Autonomous Council land and revenue sai kama tum pen eviction mati tharli serak ningji busi lumbajong youth team kongchun bang harsing hanse pen ke hang pedopon thu Prangsi ke Diken Bromo la pente Michael Boro phana tu pinrem pon lo la pente law and order phan tu sodak pen ritum nepning kusi tum ahin pe jongpon adun phua bangke Karbi Anglong Council land and revenue department pe tami la DCRF along le along forest land along koson selang tu asuri adon alang tum kidolong poblo di la sera bangson tami Prabjin pe alang tum isi notice PC alang tu phan third ni eviction back ning kusi nitum ahin pe lumai yuti mahin pe alang tu phan chunung pon lo News report Karbi Anglong live Arnivangsi munida phai nangke bat pen apot long le lam ki laki lam kimi kalilo lason thotsi Karbi Anglong aduya hoi golakhat nogao hojai lamding Nagaland lapen Meghalaya long stami long le lam ki jurun e plengun e sonsi thekpon long Lasonsi Karbi Anglong pen Nagaland aduya hoi Nahorjan Kramsa model village along arondre pen bodo khai atum don surihini so se arat nangkedo tip aputak APHLC NGO ASDC kes echelang pet pen pherangkia mai kangnipon Lasonsi All Party Hills Leaders Conference ASDC lapen kes echelang pet pen pherangkia mai pen Borjan Block 2 Nahorjan Kramsa model village along arondre bodo khai atum arondre pen don surihini araratum nangkedo tip long loki Karbi Anglong along inut bang hini atum political ale kachu NG phansi dim klong ke chak puta lam the chepak lang pon dak ke chak atum do ladak wang non nang tum hani tum dim klong nang pipo arlo political agenda thi ola da benangan atum dak kachirap do ni tum aklong report kelong da mating pulo dangte dak ukhil gogoi da dak indirectly dak involvement do directly lo amethang chepak lang le boncholo dak involvement do lasi kupine alam dolo kulotante ukhil gogoi amuni chedak thur pakriti kusi nilitum berta kelong lapen laso dimalong bangke non patumi nilituma timmen ke dam la bang chotkali laso frangsi tame Karbi atum mate hadak local ke do bari ma tum jong se la bangso ronglong dam lo kulotante hala tuman ka teng do theng han pacho enlong le once nilitum berta kelong lasi hala so lasona dimalong lasona ghotonang ke dukok bang kulotante kupi bosi lasona ghotona ke dukok lo dak chakluk bang dolo lapen laso area long ilitum non nilituma tim buchot kali Karbi Anglong lo organization do an political party do an sitame jongjung pendame laso dimlong humri dam nangji lapen jong si jongjung dam de pulonte la nilitum pen chelang pen sitame humri dam nangji nitum hana bangke nang ki chaka bangke rup hasnu kuinut do nilichini nelang sitame rup hasnu puda difusar kulong si sakuri ke claim usena je thandun lapen inut do thulang la bangke dhuniram kathar pu nilisi tonglong lepin lamri thanta chini ne sitame hala daga tumsi nange thanun lo je la tumsi nilitum han pata da nange isu kusi pu hotu record lo avida thek sitame la tuman duplicate pata bangke pachor krailo la so record bang nilitum malong dolo nilitum nanglitum kenang sok londe nilitum nang paklang pu la Anparta la solong MLA Akhil Gogoi la pen APHL semai pujai kathar atumta political party alle aphan kachirabdun thetando
lapen Tipu Revenue Circle Chokomar Rup Hasnu lapen Dhoniram Kathara tumsi Donsuri hini bodo akhaya tumaphan longle ke pekpen ke chakpon puta pherang ke mai pen lamthe chepaklang pon ding thenga hot nil jom pan halada nang histor ko hot hada anang litum amen ki en pon do amen sup pon lor pondo dada ke nil jom pan amuk jai ka thar si dolot posito pan dimna ke pekke pula solam ne jom manang ke than pondo la seni jom kemasaran lo pulote da jai ka thar involvement ke do wek lo pulo alang li bangsi halada palo toilo posinum isi bangke ke kroiram lo atibyo mohedeli pulo 24 November achiklo hot pachuning ani kana November achiklo di hala social ningide je Karbi Anglong bangke Karbi Anglong kali pura daga tribal land puseda kirji pulo lasi tribal atum hada na pilu bomlo along aprek pen wansi chini ne hodu BDD pen tame ba hodu kaprek Manipur pen same hodu kaprek atim pen same Ladakh Nagaland pen same ate naga tum same ada song kai drop anaga tum same se alam kan ye do jeni tumapat ayoding klub pen same tum hada Karbi Anglong Autonomous Council ato ditum hada na pedulongle potana pipe ngaposi nan tum non cerap tum pon itu pon potana pinanji bukan ye alam do lasi halo so si jaga thading jelo nang tum kai Great Rock Naga tum pandas Ladakh longle nang pinpo dim klong nang pek pon po bukan ye alam do lasi alang lisi la non hada gitu la dong suini so se forest along le along kepedo tribal to mon kepedo dim seda jaiga thara masi ke peklo ki pulo posi nitum dong da bintu News Report Karbi Anglong Live Tangte pinia da babirta ki lapuan si kang ton poniglo